بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Taala insandı bul yer yüzüne halife başçı kılıp jönötöm degen uçurda periştelerden bardığı suraştı. Etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yasfiku d-dima ve nahnu nusabbihu bihamdika ve nukaddisu lak. Ya Allah Taala oşol cervetinde buzukuluk kılıp, uruş kılıp, kan töge turgan insandı jaratasızbı? Biz erteliге sizge tasbih aytabыз, eç kanday günöş kılbayбыз. Bu insandardı emnege ушундай bir jaratıp atabыз degen perişteler suroo aytat. Elbette bu suroo perişteler Kudaydan kılıp atkan işine karşı çıkış maksatında emes, balkim Kudayım öz alarga bildirgen insan, adam periştelerde emes, anın күнөө kıla turgan, anın jaman jaka girip kete turgan, jana jakşı jaka gire turgan kabiliyeti bar ekendigin bilgendik üçün muna ошентип aytıştı. Alımlar aytışat, egerde insan jakşı olup oңдоло turgan bolsa, anda Kudayдын kaalagan işke aşırat deydi. A birok insan jaman bola turgan bolsa, Kudayдын kaalagandыгын jokko çıgara albayt, Kudayдын kaalagany bari bir bola beret deydi. Birok uşul dünya, sunoo dünya bolgon üçün Kuday Taalam insanga uşunday insandık kasiyetти berdi deydi. Adam aleyhissalamdın urpakları, insanlar biz tuğra joldan kıyşayıp başlagan uçuruğuzda utur paygambarlardı bizge jiberi olturdu. Antkeni Allah Taala cervetinde buzukuluk bolgondu kaalabayt, jakşılık bolgondu kaalayt. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Huvellezî ba'asa fil ummiyîne rasûlen minhum." Tamga tanıştı bilbegen adamlardın içinden özlerinden bir kimseni alıp alarga paygambar kılıp jiberdi. Yatlu aleyhim ayatihi ve yuzakkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Alarga Allah'ın ayetlerini okup beret. Alardı buna oşul alıp gelgen şeriat dini menen tazalayıp arıulayt. Eğer de kimdegim Allah alıp gelgen şeriat menen yaşasa, al adam tazalanıp taza olup bara beret. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Alarga Kur'an menen sünneti üretet. Ve in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Eğer murda adaşıp jürgen bolsa dağı, en jaman adam bolgon bolsa dağı, Kur'an gelgenden keyin, şeriat gelgenden keyin bular jakşı insanların katarına koşulup keteberet dedi. Hazreti Valiyullah Ad-Dehlevi özünün Huccatullahil Baliga degen kitabında aytat: "İ'lem enne min a'zamil maqasidi elleti qusidat bi bi'satil enbiya'i aleyhimusselam daf'al mazalimi min beynin nasi. Fe inne tazalumahum yufsidu halahum ve yudayyiku aleyhim." Paygambarlardan jiberilişinden negizgi maksat deydi. Adamların ortasında biri-birine zulümdük kılıp koybosun. Adamlar jakşı avalda olsun. Adamlar Kudayдын ırazılığın tavışka imkaniyeti, mümkünçülüğü bolsun degen manide gelgen. Egerde adamlar biri-birine zulümdük kılıp, küçtüğüzün jep, çoğu kiçine keyin kıynap koya turgan bolsa, adamların avalı buzulat, adamların uşul alamga kelgendegi maksat özün oruna jetpey galat deydi. Adamlar azırkı uçurda bütünde өлkөнүн bardığında, bütünde alamdın bardığında kantip tartipke salabız dep iki nesini işke aşırışat. Birincisi mıyzandar yazışat, deputatlar parlamento oturup bardık өлködө, dünyanın bardığında. Tartip mınday oluş gerek, mınday oluş gerek, mınday basış gerek, mınday turuş gerek dep. İkincisi kimdegim kılmış iş kılsaňar, anda mintip kamayыбыз, mintip uruşabız, mınday ştraf salabız deydi. Birincisi korkutat, ikincisi sizge mıyzam sızıp beret. Birok oşonday bolsa dele adamlar buzulup atışat, adamlar jakşaka ketpey atat,
Antkeni üçüncü başka bir mesele adamlara çok bolup ketdi. Bul adamlardagi dindin tasiri. Egerde adamzatqa din gelbey turgan bolsa, ruhaniyat gelbey turgan bolsa, anda adamlar kançalık mizamdardı жазып, zakondordu жазып, kançalık kılmışlardı aytıp, mintip kamayım, antem mintem dese dele, adamlar tertibi yok buzulu veret, biri-birine zulümdü kılı veret, cana bolu öyle atar. Oşonun için hurmatlı bir tuğandar, Allah subhanahu wa ta'ala bizge dindici vergen. Egerde din adamlarga gelbey turgan bolsa, anda adamzat oңdol albayt, adamzat Kuday Taalam kaalagандай tertipte hurmatlı bir tuğandar jaşay albayt. Azırkı учурда adamzat hurmatlı bir tuğandar ötö көбөйүп, ana buzukuluktun türü dağı köböйгөн masele. Oşon üçün şeriatımızda ayrıkça sünnet mutahhara, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet hadis şeriflerinde buzukuluk, fasat degen kaysıl nerseleri de aytkandığını aytıp, anan eğer mümkünçülük bolğon bolsa şonun içinden maliyavi, iktisadi meseledeki bizdeki bolup atkan buzukçuluklar jana oşolordu oңdoonun joldoru tuurasında bolot. Emne üçün oşol mali, ekonomikalik, iktisadi meseledeki buzukuluklarga şeriatımız mani veret. İmam Azam Abu Hanife en-Nu'man şakirtlerinden biri İmam Muhammed. İmam Muhammed bin Hasan el-Şeybani andan soraştı. O imam bizge takvalık boyunca bir kitap yazıp verin. Adamlarda takvalık ketip kaldı. Adamlar takva bolmaya kalıştı. Bir kitap yazın, oşonu okup adamlar takva boluşsa ele deşti. Ha degende İmam Muhammed aytdı, men kitap yazdım dedi. Biroq menin kitabım soda satık meselesi boyunca. Alış-beriş, soda satık muamele meselesi boyunca. Antkeni adamdın takvalığı okugan namaz menen, koygon sakal menen, şapan menen bilinbeyt eken, pul meselesine gelgende adamdıkı bilinet eken. Egerde kimdeki muamele meselesinde, mal meselesinde, dünya meselesinde esevin tuğra tak kılıp şeriatka muvafık kıla turgan bolsa, oşol adam çınığı takvalıktık biliner eken. Oşol adamdı namazın görüp, başkasını görüp öyle, bu jakşı dep aytpaş gerek. Egerde biröөнü maktabassa, koşuna oldun bele, hacıga çoğu bardın bele, tıyın alış-beriş kıldın bele degen sorularda sorap durup, yok dese anda senin süylögün kakın yok. Onun portretin qarap ayta berbe. Hazır jasap koyot oңой ele. Sakallı 15 günde ösüp kalat, çapandı bir günde tigip bütöt, mescitke kattap kalışı mümkün. Nege mescitke kattap? Araganda sebepleri var. Biröler mescitke barmaya koysa oturuştan çıkıp kalat. Biröler bagımdatka gelbeye kalsa anüştege bar albaya kalat, elden çıkıp kalat. Je başka biri başka aytor araganda sebepler menen. Biroq dünyaga kelgende, pul meselesine kelgende tartip bolğon bolsa şu takvalık degen söz. Emi biz hurmatlı bir tuğandar adamların ortasındagı bul meseleni bilemiz, biroq jalpı eldik, mamlekettik mal meselesi, mamleketin bütçeti, karjısı boyunca sözüge kelgende köptörübüz bilbey kalabız. Mına uşul mesele. Eger ubakıt jetip kalsa aytabız, bolboson Kayrele Suzak rayonuna gelgende meselenin jarımın inşallah mına Ziyaudin Karakabız turat, o şerge varıp inşallah ulantip beremiz. El fasad, buzukuluk, hurmatlı bir tuğandar, birincisi bu cihat meselesinde aytılınat. Adamlar cihat meselesi degende köp adamlar bir gana nerseni düşünöt, çındığında cihat meselesi öte çoğ mesele. Bu cihat degen söz orozo, namaz, acılık, davet degen deyili uluk mesele. Bolgonu dindin düşmanları adamları jaman körsetküsü gelip oturup cihat degende var biröөнü öldürüp pulun tartıp kete turgan түшүнүктүү adamlarga jayıp koyuştu, al tuğra emes mesele. Peygamberimiz aleyhisselam'ın hadisinde gelet. An Muaz ibn Jebel'in radıyallahu anhu an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal el-gazvu gazvani. Cihat iki türlü bolat deydi. فَأَمَّا مَنْ اِبْتَغَى وَجْهَ اللّٰهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ
فإن نومه ونبهه أجر كله. Birincisi, kimde cihatқа çıkkanda. Cihat degende mına uşul hadis turmatты bir tuğandar köp nerseni kamtıp atadi. Birincisi ve ata'al imama fe emme men ibtaga vejhallah. Birincisi Allah Taala'nın razılığın kalap çıkış gerek. Mına çegara meselesinde, mamleketin bütünlüğü meselesinde, askerge vargan meselede, bulardın bardığı cihat meselesi turmatты bir tuğanım. Kudaydın razılığı oluş gerek. Ve ata'al imam, imamdı padişaha itaat kılış gerek. Ve anfaqal kerimete, özünün dünya mülkünü malından jakşısın bölüş gerek Kuday yolunda. Kuday yolunda bölüş gerek. Janağı bir anekdot aytılат ko, cennetke barganda dollar girveye kalıp anan keyin janağı 20 so'm kirip ketiptir, 500 so'm da girveye kalıptır. Minege dese aytıptır, puldardın beşike barış üçün meçitin sandığına düşüp çıkış gerek. O meçitin sandığına tolko 20 so'mluk aşıp kese 50 so'mdu düşötken, anda başka düşpeyt eken degendey. Bir yerde aytat, infaqul karime, anfaqal karimete degen sözü, oşol dünya mülkünün jakşısın Kuday yoluna bergen boluş gerek deydi. Ve yasara şerik bolgan adamlarga jakşı mamile kılış gerek. Soda satıkta şerik bola turgan bolsa, je bolboso iş kılganda kollektif bolgon, je bir şerik koңшу bolup kalsa, oşolorga jumşak mamile kılıp, menin hakkım dep kıynay berbestен, oşolorga jakşı bir mamile kılgan adam bolsa, vajtanabal fasad, buzukuluk kılgandan alыс bolsa deydi. Muna uşul adamdın uktap atkan uykusu dağı, oygonğonu dağı aga soğup bola beret deydi. Uktavasta uktağanı soğup, uykudan oygonso, oygonğondağı soğup bolat deydi. Demek hurmatlı bir tuğam, cihat bizdin jaşoğuzdun bardığı cihat bolup eseptelet. Oşol törölgönden ölgөнгө çeyin musulmançılıkta jaşap, kaçan şariatыбыз buyurgan imam bizge tuğraştı buyursa itaat kıla turgan bolsok, buzukuluk kılbay turgan bolsok, uktağanыбыз dagı soğup, turganыбыз dagı soğup bolat deydi. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. Yani başka biri cihat kılat. Cihatқа çıkkanda adamlarga maqtanıp, men cihatçımın dep, riya koca görsün kılıp, sum'a kılıp, el uksun dep, anan padişaha baş iğvey, imamga baş iğvey, öz betince huligançılık kılıp jürse, jer betinde buzukuluk kılsa, buzukuluk kılsa degeni kolga düşkön ganimatты el katarı bölböstön uğurdasa, başka bir nerse kılsa, anda bul adam فَاِنَّهُ لَمْ يَرْجِ بِالْكَفَافِ özünü ılayık nerse menen kelgen jeri jok deydi. Tağırak aytkanda, ketti kayra gelgende günü menen kaytıp geldi degen söz bolot. Mına birinci fasat buzukuluk mına uşul cihat meselesinde. Antkeni mamleketin bütündügü, mamleketin birimdigi mına uşul nerse menen tura turmatты bir tuğandar. Cihat dinde, Allah Taala'nın sözü bardığından biyik bolsun dep saktap kalуу maksatта bolgon ıyık soğuş. Allah'ın sözü emne deydi? Bul uğurdava deydi. Allah'ın sözü adiletli bol deydi. Allah'ın sözü жалған aytpa deydi. Allah'ın sözü biröөнүн akısına girbe deydi. Allah'ın sözü çoğundu urmatta, küçüğünü ızzatta deydi. Biröөнүн akısına girbe deydi. Adamlar din degende taptaklı bölöklerse düşünüp algan, bizdin dinimiz bu hakikatты gana ayta turmatты bir tuğandar. Alamdagı bardık akıl estüler, esi pışkandar, akıllı toluktardın bardığı makul göre turgan, tuğra dep bile turgan nersenin bardığın bizdin dinimiz aytıp beret. Mına oşol buzukuluk hurmatlı bir tuğanım, mına oşol süretте aytılınat. Ekinci buzukuluk bul tapkan pulubuzdu tuğra emes jumşagan aytılınat. An Aişete radıyallahu anha qalat, qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İza enfaqatil mer'atu min ta'ami beytiha gayre mufsidatin kana leha ecruha bima enfaqat ve li zawciha ecruhu bima kasaba ve lil hazini mislu zalika la yanqusu ba'duhum ecra ba'din şey'a. İmam el-Bukhari, İmam Müslim rivayet kılgan bu hadiste, hurmatlı bir tuğandar, anda murda hadiste Hazret İmam Muvatta da rivayet kılan İmam Malik, Abu Davud, Nesai, Darimi, Tabarani rivayet kılgan hadis, muttafaq aleyh hadiste aytat, egerde ayal kişi, katın kişi, küyösü taap gelgen dünya mülktön, ança-munça tuğandarına, koңuşlarına
kүйөөсү билсе нааразы болбой турган деңгээлде азыраак садака кылса дейт, ошол аялга дагы жазылат, анан күйөөгө дагы жазылат дейт. Ошол садака кылганда бузбай туруп дейт. Бузбай туруп дегени тапкандын жарымын берип коет деген сөз эмес. Азыраак берсе коңуш колоңдорго, аны күйөө билсе ыраазы боло турган болсо, бирок күйөөнүн тапканын бузбай турган деп. Демек, аял киши күйөө таап келген, ап келген продуктуну тамак ашты, эрин айтпай туруп, тууган урттарына кармата бере турган болсо, бул дагы шариатта фасад, бузукулук деп айтылат Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын хадис шарифинде. Эгерде күйөөсү аялы күйөөсү ыраазы боло тургандай азыраак хадия коңуш колон тууган урттарга тамак аш кылганда бөлүшүп турса дейт, андан күйөөгө дагы сооп жазылат, аялга дагы сооп жазылат, андан кийин ошону сактап бергенге дагы сооп жазылат дейт. Муну айтат, эгерде сиз мисалы үчүн мечитте иштеп аткан болсоңуз, адамдар орозо, питир, башка нерсе чогултса, сиз берген жоксуз, танбагалсыз, бирок туура сактап, элге туура жеткиргенге себепчи болсоңуз, сизге дагы сооп кадимкидей жазыла берет дейт. Ошол убакта биринин сообунан бири кемибестен туруп дейт. Азирети Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Амсику алейкум амвалакум ва ла туфсидуха." Тапкан пулуңарды, дүнүйөңөрдү, малыңарды ысырап кылып бузуп жибербегиле дейт. Аны сактагыла дейт. Берет десе дүнүйөнүн бардыгын берип көчөдө калыбагыла. Демек, бир адам пулду табарын таап туруп, туура эмес жака жумшай турган болсо, бул дагы фасад кылган болот. Туура эмес бейнике жерге апарса, туура эмес тамак жей турган болсо, туура эмес ойноп күлө турган болсо, же туура эмес адамдарга таратып кое турган болсо, бул адам жер бетинде фасад кылган болот, бузукулук кылган болот. Мен өзүм таптым, өзүм каалагандай жумшайм деп айтканга акыңыз жок. Тапканда кантип суралсаңыз, жумшаганга дагы мына ошондой эле сурак болот. Тапкан дүнүйөңөрдү чачпастан, аны жакшыраак сактагыла, ысырап кылбастан туруп. Эгерде антпе чача турган болсоңор, вала туфсидуха, малыңарды бузбагыла. Мал ошону менен урматтуу бир туугандар бузулуп кетет деди. Андан кийинки сүннөттө айтылган фасад, анусатун ниса ва киллатул иффати фир rijal. Бул кыздардын күйөөгө тийбей көп жүрүп калышы, аялдардын кыздардын турмушка чыкпай жүрүп калышы. Фасад, бузукулук, урматтуу бир тууганым, кыздар турмушка ылайык адамдар келсе, аны күйөөгө бербей сактап отуруп калган. Ошондой эле эркектер да таквалык кылбай, ар кимди карай берген, мына ушул фисқи фасад болот деди. Ан Аби Хатим аль-Музани радияллаху анху قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي رواية عريض قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه قال ثلاث مرات. إمام الترمذي رواية قылган хадисте Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: эгерде силердин карындашыңарга, кызыңарга адеп ахлагы жана дини ыраазы боло тургандай адам келсе, ага никелеп бергиле деди. Эгер антпай турган болсоңор, жер бетине фасад, бузукулук жайылткан болосуңар деди. Сиз таква болушуңуз мүмкүн, бүт бардыгы жайында болушу мүмкүн, даватка ай сайын чыгып аткан болушуңуз мүмкүн, Куранды күнүгө хатым кылып аткан болушуңуз мүмкүн. Бирок кызыңыз 30га чыгайын деп калды, 25ке толуп калды, жакшы күйөө келди, камбагал деп бербей койдуңуз. Дини ыраазы боло турган, адеп акылга ыраазы боло турган болсо, аны ошого күйөөгө бербей турган болсоңуз, сиз жер бетине бузукулук жайып аткан болосуз. Фасад деген сөз бузукулук кылган сизге туура келет. Мен таквамын, миндик таспам бар, чапаным жерди чиет, биерим карайып кеткен десеңиз дагы, сиз фасад жайып аткан, жер бетине бузукулук кылып аткан адам болосуз. Ошондо сурашты, ол камбагал болсочу, ал андай болсочу, ал мындай болсочу дегенде, эгерде динине ыраазы боло турган болсоңор, адеп, ахлак, характер, мүнөзүнө ыраазы боло турган болсоңор, ага бергиле деп Пайгамбарыбыз 3 жолу кайталап айтты. Демек, урматтуу бир туугандар, кыздарыбыз, карындаштарыбызга ылайык күйөө келе турган болсо, бербей кое турган болсок, анда биз фасадты тараткан болобуз. Андан кийинки
Fasad деп айтылған урматтуу бир туугандар, бул адамдын жүрөгүндөгү маселе. Адамдын бузулушу же бузулбай калышы адамдын жүрөгүнө байланыштуу маселе. Адам чачына маани берет. Жок дегенде айына бир марта барып чачы кыскартып келет. Адам сакалына маани берет. Адам күнүгө бетин бир жолу эртең менен жуйт, такыр намаз окуп алса. Болбосо көбүрөөк жуйт. Адам кийимин алмаштырып кийет. Бирок адам эң негизги нерсе болгон жүрөгүнө кээде маани бербей калат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Ала ва инна фил жасади мудгатан. Иза салахат салахал жасаду куллуху ва иза фасадат фасадал жасаду куллуху." Адамдын денесинде муштундай болгон кичине бир тиштен эт бар, үзүм эт бар. Эгер ошол оңдолсо, адамдын денесинин бардыгы оңдолот. Эгер ошол бузулса, адамдын денесинин бардыгы бузулат дейт. Адамдар чырайлуу болгонго, сулуу болгонго көп аракет кылат. Кийимдерди айтат, шымына пайпагын оңдойт, пайпагына туфлиин карайт, прическасын карайт, топусун чоң келдиби, кичине келдиби карайт, атырын коет, курткасын кийет, эмнеге сулуу көрүнгүсү келет. Бирок адамдар денесинин бардыгы эң оңдолуп жакшы көрүнгөндүгү мааниси анын жүрөгүндө экенин эстен чыгарып коет. Эгер адам жүрөккө маани бербей койгон болсо, бул адам бузукулукту сактаган, бузукулукту жактаган адам болуп эсептелет. Ала вахиял калб, билгиле ал эмне жүрөк деди. Адамдагы эң негизги маселе жүрөк. Эгерде жүрөккө маани бере турган болсоңуз, адам өзүнүн бардыгына толук маани берген болуп эсептелет. Адамдар айта берет да, эл бузулуп кетти, фиск фасад көбөйүп кетти, жакшы болбой калды, мамлекет ондай болуп калды, өкмөт мындай болуп калды, паланча паландай болуп калды дейт. Элдин бардыгын айтат, бирок өзүнүн кандай экендигине маани бербей калат. Сен ойлондуңбу, фикир кылдыңбы? Ушул жүрөгүмө кантип оңдойм дедиңби кичине? Деген суроону ар ким урматтуу бир туугандар өздөрүнө бериш керек. Bir çoğun alımdan soruşuptur. Selefi salihler Kur'an-ı Kerim menen kanday muamelede bolot ele dese, azır sizler sotkalarıngар menen kanday muamelede bolsoңор, ilgerkiler Kur'an-ı Kerim menen mına oşonday muamelede bolgon ele deydi. Adamlar azır mesele aytılsa telefonu karap oturgan boluşat. Minege telefonda manilirok nerse var deydi. Oşonda ilgerki adamda biri süylep atsa karap görөт dagы, onça manilүү emes bolsa Kur'an'ды kuşat eken. Adamlarda 2-3 Kur'an bolot eken biröөлөрүндө. Azır 2 sotka болгондой. Жөн окуганга бирөө, анан түндө хатым кылганга башка бир мускaf. Утур ачсаң бузулуп калат да, ошого нафил намазды эмне кылыш керек? Бир ветти бир рекет окуп түрпүтүрө турган кылган, атайын тахажжудтун Кур'аны болот экен, анан окуй турган Кур'аны болот экен, анан сары барага менен болот экен, анан чөнтөккө көтөрүп жүрө турганы болот экен. Простушка телефон, анан кийин мындай телефон дегендей. Эгер үммөт, азыркы үммөт телефон менен абалын Кур'анга өткөрө турган болсо, анда Аллахтан алып келген халифачылык кайрадан мусулмандардын колуна келет эле дейт. Бирок андай урматтуу бир туугандар болбой калдык дейт. Андан кийинки маселе урматтуу бир туугандар, бул иштимаий, коомдук ахлактар бузулуп калса, бул дагы фасад деп эсептелинет. Hazreti Abu Darda aytat, Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytdı deyt. Ala ukhbirukum bi afdala min dereceti siyami ve salati ve sadakati. Sadaka vergenden, namaz okugandan, oroza karmagandan dağı darajası biigirek işti aytayım sizlerge. Bul nafil sadaka, nafil orozo, nafil namaz. Bolbosom jön namazdan ötkөн сооп иш жок, урматтуу бир тууганым. Биринчиси ыйман, экинчиси эмне? Мына ошол маселе, намаз маселеси. Мына өткөндө Москвага бардык. Москвага барып, анан орустардын бардыгына биз эң чоң жакшылык каалайбыз, тилейбиз десек, кээ бир сабаты жоктор астагфирулла, күфүргө дагы ушинтип айтабы деген сөздөрдү айтышты. Эң чоң жакшылык эмне? Бул ыйман. Biz musulman emeslerge bir gana nerseni kaalay alabız, hidayatты, imandı gana suraya alabız. İman bersin Kuday Taalam degende ayta alabız. Musulman emeske bir gana nerseni hidayatты kaalay alabız. Allah hidayat bersin der. Hidayatı varlarga bardığın kaalay alabız da. Çünkü durmattı bir tuğandar.
Ошондой эле алар биринчи хидаяттан, ыймандан суралышат, башка малдан суралышпайт. Мусулман болгондон кийин, андан кийин башка малдан өчүрүт келет. Аларга эмнеге ыйман келтирбедиң деген суроо болот. Капырга барганда эмнеге сакал койбодуң, эмнеге жоолук салынбадың, эмнеге намаз окубадың деген суроо болбойт. Алардан усулул ыйман биринчи. Андан кийин фуруул ыйман, урматтуу бир туугандар суралат. Бир адамдар айтат, сиз туура эмес кылдыңыз, эмне дейт? Сиз ошолорго жакшылык кааладыңыз. Мен айттым, эгерде айтып аткан сөзүңүздү жакшыраак ойлонуп кайра айтың болбосо, өзүңүздүн сөзүңүз менен ыймандан чыгып кетишиңиз мүмкүн. Эң чоң жакшылык ыйман, андан чоң жакшылык болушу мүмкүн эмес. Андан кийинки урматтуу бир тууган бул эмне? Намаз. Намаздан дагы, сыям, орозонун даражасынан бийигирээк ишти айтайынбы дегенде, айтыңыз дегенде айтты. Ислаху затил байни. Бул адамдарды жараштыруу. Урушуп кеткенде жараштырат. Кайнатасы менен баласы, кайнагасы, эки бир тууган, атасы менен баласы, эки хамсая кошуна, достор урушуп кеткен болот. Салам айтпайт. Экөө тең намаз, экөө тең мусулман, экөө тең хижаб, экөө тең сакал, экөө тең калима айтат. Экөө тең келет, бирок бири-бирине салам айтпагандар толтура. Эгерде ошолорду bir adam gelip jaraştırıp koya turgan bolsa, nafil namazdan, nafil orozodon, nafil zeket sadakadan bunun soğu göğürak bulut dedi. Ve fesadu zatil beyni hiyel halika. Alemi adamların ortasını uruşturup, ızıçı kılıp, adamları ekiye bölüvergendir, bul amal halika bardığın kırıp getiriyorçu deydi. Egerde bir adam çaçın hacıga varganda kırık getirgende çaç kalbay kalganda ele. Egerde bir adam adamların ortasını uruşturup pitna kılıp ek adamды muştaştırıp koya turgan bolsa, oşol kılgan işi menen amallarının bardığın kırıp çok kılganday adam bul dedi urmatlı bir tuğanım. Alardın soğuptoru saktalbayt dağı, jakşı dağı bolboyt dedi. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam aytat. Demek fasat adamdardı uruşturu. Keyde eki ulut uruşturat. Özbek menen Kırgızdı, Orus menen Kazak uruşturat. Keyde region uruşturat. Bişkek menen Oştu, Tündük menen Tüştük uruşturat. Keyde Kazak menen Dungan uruşturat. Eki adam uruşturat. Keyde eki koştan uruşturat. Keyde bir tuğan uruşturat. Keyde erdi katın uruşturat. Erdi katın uruşturgan bizim mahallelerde köp bolat. O bakşıga varat, bu bakşıga varat, palançaga varat, o okutat, bu okutat. Balasın kelinge, kelindi balasına jamandayt, dostu dostko jamandayt. Uşulardın bardığı halika, bulardın bardığı şaştı kırdırıp alganday, bardık jakşamaldarın kırıp jok kılıvergendey. Mına uşunday günökör bolot. Oşonday kılgan adamlar, bular fasat, cervetine buzukuluk jaygan adamlar. Keyde oşolor mamleket bolup kalat. Key bir mamleketler dağı mamleketler uruşturup birbirine başkış kılışat. Bular dağı mına uşunday ele günaha eye olaveret. Ala ukhbirukum bi şirarikum. El meşşauna bin nemime. El mufsiduna beynel ahibba. Peygamberimiz Aleyhisselam aytat. İmam Bukhari Al-Adab el-Mufrad kitabında gelgendey. Silerge iltimas söylep oturgulaçı. Bu qanday ele söyley beresingə sözüңөр tügenbeyt. Siz söylep ötkül ana men söyleyin. Bıcı. Peygamberimiz Aleyhisselam aytat. Kur'an'da gelet Hucurat Suresi'nde. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Peygamberin ünüňör biyi kötörbe degen. Eger peygamberin hadis aytılып atsa, anan ogo bolbay biri söylep atkan bolsa, bul adam jakşı emes iş kılgan bolat. Ha? Meçit silerdiki, biz keldik, Şamda ketebiz. Kayra söyleşe beresiňer kalaganday. İltimas söylep oturgula. En jamanıňardy aytyp bereyim sizlerge deyit. En jamanıňar kim? El-meşşauna bin nemime, uşak taşıp jürgönдөр dedi. Uşak degen emne? Uşak biröөнүн sözün başka biröөгө, biröөнүn gäbin başka biröөгө jetkiriz, ekөөнü uruşturuş üçün. Çın söylep atat, jalgan aytpayız. Hakikatty aytyp atat, jalgan aytpayız. Birok sizdin maksatyňyz biröөнүn sözün başka biröөгө jetkiriz, ekөөнü uruşturuş üçün. Ekөөнün mamilesini buzuş üçün. Kasam etseniz kasamыңыз buzulbayt, jalgan aytkan jokmun dep. Birok siz biröөнүn gäbin başka biröөгө, ekөөнүn ortosun buzuş üçün jetkirip atkan bolsaňyz, oşol en jaman adam dedi. El mufsiduna beynel ahibba,
birin-biri жакшы көргөн, muhabbat кылган адамдардын ортосун бузгандар, достордун ортосун бузгандар, булар эң жаман адамдар dedi. Adamды bölgöndü fasad, mına ушуну айтып турматтı bir tuğanдар. Bir adamlar var, biröөнүн сөзүн бирөө айтып барат, өз кулагым уктум сизге жакшылык каалап атам деп. Чыңгыз хан деген bir капыр өткөн, Чыңгыз хан деген, монголдордуку. Ошого birөө келип жамандап келе турган болсо, демек эртең сен мени башка бирөөгө жамандап барасың деп анын сөзүн уккан эмес. Эгерде сизге birөө келип сизди жамандап айтып аткан болсо, анын сөзүн укпаңыз. Ал эртең сизди бирөөгө жамандап барат. Alımlardan birini aytıştı. Taksırın bir nesi uktunuz bu dedi. Minen uğayın dese sizdi eşmet uşunday dep aytıp jamandadı dedi. Degende alım ne dep cevap verdi? Estağfirullah dedi. Oşol meni camiden atkan iken canın oğu bana gelbe jolga düşüp kalgan iken sen düşüp kalan oktap keltirip menin yüreğime sayıp batırdın dedi. Al atkan iken men uşak kılıp. Al ok gel bir jaka düşüp kalgan iken sen bana jetpey kalgan, sayılbay kan oktu kayra alıp durup, kolum menen kötörüp gelip, bana sen saydın dedi. Alıp uşintip cevap verdi. Şa'raviden başka biri surap atat, terkü salat kılgan kanday olut dese, o kapır olat, astagfirullah dep aytpastan, namazdı üyretüş dedi. Namaz taştagan adamdın ökümü dedi. Ağa namazın üyretülüşü. Namaz oku dep aytılış dedi. Demek adam uşul jagına hurmatlı bir tuğandar söz türdü mani beriş gerek. Altıncı fasat hurmatlı bir tuğandar Peygamber aleyhisselam aytdı Tuğba lil guraba Qila ve manil guraba Qala kavmun yuslihuna hina yufsidun nas Garip bolgon, jalgız bolgondorgo suyunçu olsun dedi. Jalgız bolgondor kimdir? Garip bolgondor kimdir degende adamlar buzup atkanda bular oңдоочулар dedi. Көп adamlar bular televizorun buzat, radioň buzat, internetin buzat, ataң buzat, apaң buzat, katırın buzat, balaң özüň koşulup buzup atkan uçurda. Buzuçular köp bolup ketken uçurda urmatlı bir tuğandar, adamlar oңдой turgandar, bular garipler, bular жалгыз жүргөндөр dedi. Muna oşolorgo sүйünçülөр bolsun dedi. Demek urmatlı bir tuğanım, fasatka adamdardın bardığı toluk türde girip ketişi mümkün eken. Biz özümüz bilbeybiz. Adamdardı buzuk kolga çakırabız. Oşol vakt adamdardı oңдогонго çakırgandar, bular emne oşol salih adamlar, alem kalgandarı buzuk adamlar dedi. Bul bizdin şariatımızdagı fasat hadislerin tekisinde şunda aytılınat. Alemi mal, pul, dünyaya gele turgan bolsok, bul ekige bölünöt. Jeke adamdın malı dünyösü, anan jalpı adamdardın malı dünyösü. Jeke adamdardın mal dünyösü çünüktü. Egerde kimdir biri anı urdap ala turgan bolsa, anın kolu kesilet. Birok jalpı adamdardыкында kolu kesilbeyt. Şariat oşu ılayık, andan aşıgırak bolgon, başka cezanaga bere turgan bolot. Jeke adamdık oңoyurak, kol kesilgeni menen, al maselesi oңoyurak, özün ırazı kılsan, al mesele çeçilet kıyamatga barganda. Birok mamlekettikin, uurdap ala turgan bolsa, andan munuku oğurrak bolot, antkeni mamleketteki bardık adamlar, anın moyununa uşunday gelip, urmatlı bir tuğandar emne asıla turgan bolot. Adamdardın tapkan pulunda fasat kaysı türde bolat? Jekeç adamdıkı. Birincisi zeketli berбей koygonda bolat. Egerde pul taap turup zeketli berбесеңiz, özüňizdi malыңызды buzup koygon bolosuz. 40 koyu var turup, 1 yıl tolup turup zeketin berбесе, oşol koydan soyup akika kılam, kurbançılık kılam dese, jep atkany aram, jok degende mahkuru bolat. Antkeni al biröөнүn akısını jep atat degen söz bolat. Tapkan adal akçaňyzdyn zeketin berбесеңiz, akçaňyzdy özüňiz buzup algan bolosuz. Çak-çakşına kaylı bir plak asaliniz var, oşoga bir tamçı unu koşup koysanız, bardığın buzu vergende, bir karın maydı bir kumalak çiritet degende. Karın degen jana Kırgızda koydun karınına sarımay tolturat. Anan jaman görgön koşunası gelet de koy çiçip koygon jana korgol bok bar go. Oşundan bir togola alıp salıp koysa, oşol bir togola korgol koyduku, bir karın maydın barın çiritkende ele, egerde zeketli berбей koysanız, malыңыздын bardığın berilbey algan jana ülüş urmatlı bir tuğanım buzup jiberet.
Malыңız buzuk mal boldu. Эгер жесеңиз дуаңыз кабыл болбой кала турган мына ушул жерде келе турган болот. Валимтина ани нафакатил ваджиба. Ваджип болгон нафакаттарды бербей койгон. Катыныңызга көйнөк алып бербейсиз, балаңызга окушуна пул төлөбөйсүз, башка кылбайсыз, ата-энени жакшы карабайсыз, пулду чөнтөккө салып отура бересиз. Сизге ваджип болгон нафакат бар, ошол нафакаттарды кээде бербей коесуз. Ошондо малыңыз арам болуп калат, фасад бузулат. Валисраф ваттабзир. Ошондой эле ашыкча ысырап кыла турган болсоңуз, сиз дагы малыңызды бузук нерсеге иштеткен болосуз. Казиного же башка нерсеге, же болбосо соодалашпай туруп эле бирөө алдап аткан болсо, барып кымбат алып алсаңыз, үй сатып атат. Үйдүн пулун билесиз, барып туруп пулуңуз көп экен, сурабай туруп сатып алдыңыз. Ал дагы туура эмес. Аны сурап элдерден баасы канча болот деп машвара кылып кеңешип, кийин сатып алыш керек. А пулуңуз батпай атса, садака кылып бериңиз. Бирок акчаны апат чачып ушундай кыла берген, мына ушул жакшы эмес. Андан сырткары шариатка туура келбеген жолдор менен пул табыш мына ушул да арам болот. Азыр көп адамдар, урматтуу бир туугандар, пул табылып аткан болсо болду, анын каяктан табылгандыгына карабайт. Мөмөсүн жеңиз, дарагын сурабаң дегенди шариат кылып кармап алышкан бардыгы. Ошонда уурулар, мамлекеттен уурдагандар, процент жегендер, сүткорлук кылгандар чайга чыкса, бир жакшыны болуп барып төрүндө отуруп ичип алып, берген пулун чөнтөккө салып алып келе беребиз. Ол каяктан табылган пул деп урматтуу бир туугандар ого маани бербей коебуз. Ол табылып аткан нерсе ал сиздики эмес. Пайгамбарыбыздын бир хадиси бар. Айтат алейхиссалам: "Ла таби ма лайса индак." Өзүңдүкү болбогонду сатпа дейт. Мисалы үчүн бир адам уурдап келсе сатса, өтпөйт деген сөз да. Бирөөнүн соткасын уурдап сата турган болсо, ал алган соода дагы, саткан соода дагы урматтуу бир тууганым дурус эмес. Риба, сүткорлук, кымар, уурулук, тарададан алдаш, же мародёрлук, хираба деген, гасп, тартып алыш барып, адамдардын акысын бербей коюш, устан акысын же башка бирөөнүкүн, же паракорлук, жетимдердин акчасын жеш, камбагалды коркутуп жеш, же алдаш, же шайлоодо добуш сатыш, ушуга окшогондордун бардыгы арам болот. Эртең сени шайла мага 1000 сом пул бересиң деп туруп, шайлоодо пулун алып алган болсоңуз, ошо арам сизге. Ошонун кыла турган арамдыгынын бардыгына сиз кыяматка чейин шерик боло бересиз. Бир депутат туура эмес мыйзам чыгарган болсо, сиз шайлаган болсоңуз, ошого сиз жооп бересиз, урматтуу бир тууганым. Ал оңой менен бүтүп кала турган маселе эмес. Ал эми адамдардын жалпы малы, мамлекеттин малы, же элдин малы, байтул мал, бюджет, жалпы мусулмандарга тиешелүү болгон мүлктөр. Мисалы үчүн мечит жеке адамдык эмес. Бул Аллага таандык болот, бирок ушул бардык мусулмандарга таандык болгон байлык деп эсептелет. Бунун ичинде бу жерде карай турган назир болот. Назир жалпы мусулмандар атынан ушуларды карай турган болот. Биздин жолдорубуз, биздин жерлерибиз, биздин сууларыбыз, биздин сайларыбыз, биздин мамлекетибиз, биздин байлыгыбыз, биздин кем байлыгыбыздын бардыгы биздин бардыгыбыздыкы. Мына ушул маселеге дагы урматтуу бир туугандар туура мамиле кылыш керек. Төртө чыгып элик кылып алганга болбойт. Шариат ушул маселени айткан. Биз айтабыз жеке дүнүйө мүлк боюнча, бирок бардыгыбыздын жалпы кыргызстандыктардын мүлкү өзбек экенине, кыргыз экенине, орус экенине карабастан Кыргызстандын граждандердин бардыгы ошол жердеги байлыкка бирдей ээчилик кылат. Ошон үчүн шариаты урматтуу бир туугандар бизге кыянат кылганды арам кылган. Кимде ким кыянат кыла турган болсо, шариат гулул деп айтат. Кимде ким кыянат кыла турган болсо, ал шариат гулул деп айтып, ошол кыяматка барганда ал кадимкиде өзү менен көтөрүп келет дейт. Али Имран сүрөсүндө айтылат: "Ва ман ягhlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamati." Кимде ким кыянатчылык кылса, ошол кылган кыянатчылыгын кыяматта көтөрүп келет дейт. Мамлекетте иштеп, мамлекетте бирдеке урдаган болсо, доктурду иште доктурдан бирнеке урдаган болсо, мачитте иштеп, мачиттан гилем-пилем бирнеке урдаган болсо, ошону көтөрүп алып келет дейт. Бар көрө бересиңер. Ona мен берген гилемди эмне көтөрүп жүрөсүң десеңиз, кечирип ушунда урдаган элем,
сатып берген элем, ондай кылган элем, мындай кылган элем деген гап мына ошол жерде чыгат, урматтуу бир тууганым. Мамлекет иштегендер дагы, башкалар дагы ошол кыянаттык эмне кылбаш керек. Экинчиси, урматтуу бир туугандар, уурдап алыш. Кыянаттык маселесинде убакыт маселеси. Эртең менен барып туруп түштө кетип кала турган болсоңуз, келген адамдарды кабыл кылбастан туруп эле ишти бүтүрүп ойноп жүрүп алсаңыз, сиз жооп бересиз. Андан кийинкиси, иштеп атып жумуштан бир нерсени уурдап кетсеңиз. Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da zalika fa huwa ghulul deydi. Biz kimdi bir işke koyup aga aylığın bersek oşondan keyin iştegen işinden ala turgan bolsa bul ümmetke kıyanatçılık kılgan bolat dedi. Başka bir hadiste man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mahitan fema fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yawmal kıyameti. Biröni bir işke koysak oşol işten bir cip ala turgan bolsa kıyamatta oşol jibi menen gelet dedi. Biz sizlerin ayıl hökümetine gelaytıp yoldardı görüp, asfalt ekenin görüp, razı olup gelet ama özünçe. Antkeni köp жерге varganımızda ayıl hökümetlerde yollar abdan jaman. Tığılıp, jığılıp, öte albay türtüp maşineni. Batkak bolup, batkaka düşüp, patinkebez batkaka kalıp katkan dagı jerler var da. Ana men sorap atam, nege sizlerdeki mınday jakşı desem aytat, bizdikiler jakşı dep atышат, ayıl hökümetimiz jakşı deyt. Men aytam Allah razı olsun. Ana başka bir mesele uçur gelip kaldı. Mına mescitlerimiz salınıp atat. İlgeri Nimet Hacim bilet, damıllar bilişet. Zavut ekamlar bilişet, bardığımdaki damıllar buyakta oturuşat. Hazirkeviz bilet. İlgeri mescit salsa tolku Araplar salat ele. Ança Türkler salat ele. Oşullarda mescitlerini açıp ele, jüre öğretelek. Hazır mına özü baldar mescit salıp atat. Hacak var. Bir emes 7 mescit saldı mınaki. Kazetke kança jardan berdi, kembagaldarga jardan berdi. Adamlar mamleket işke girip, o şerden uğurdabasa yok, bular özleri taap, ana kurup berip atışat. Jana Abdülaziz damla jakşı aytты. Adamlarga ırazılık bildire albagan adamlar Kudayga ırazılık bildire albayt deydi. Oşon üçün biz egerde bir adamlar tuğra jakşı kılgan bolsa, oşolarga şükür aytkandı, ırz aytkandı bilişimiz gerek. Tan bergendi bilişimiz gerek. Oşensek ana biz Kudayga şükür ayta alabız. Adamlardı göre albasak, tam bere albasak, anda Kudayga aytып atkan şükürübüz dele orduna gelbeyt. Bul hadis Hasan hadis, İmam Tirmizi rivayet kıladi. İnne rijalan yetehavvaduna fi malillahi bi gayri hakkin felehumun naru yevmel kıyameti. İmam Bukhari rivayet kılgan hadiste aytat. Adamlar deyt Allah'tın dünyasında, bul mamleketlik akça, mamleketlik büdjette deyt, oңду soldu çaçıp, kaalaganda ısrap kılıp jumşay turgan bolsa deyt, Allah'a kıyamata tozok bolat dedi. Sizdi imam kılıp koysa, gençke komandiri için alıp bıcaklarga kete verseniz, gele verseniz, hepte oşo nemenin imamçılıktın pulun jumşap çok kıla turgan bolsanız, kıyamatta жооп beresiz. Eğer de siz brigat bolsanız, je ayıl hökmet bolsanız, je hakim bolsanız, o şerge bölüngen büdjetti tuğra jumşabastan hepte öyle ketiriş gerek. At mubayene edip durup, ayak bayaka jumşap, kagaz tolturup, kültürünü kılıp, jey vere turgan bolsanız, anı Kudayım bilip turat, al kıyamatta şu nersege жооп beresiz. Bul öte köp bizde hurmatlı bir tuğanlar. Bir mektepke salıptır 1 milyon somga salgan eken, anı jönökö adamlar 50 bin somga salat. Milyon som alıp bir daratkana salıp, oşonu milyon somga saldık dep, kalgan 950 minin cep, 50 minge bir tuvalet salıp atçöt berip atışat. Ana oşol aram tozoku bular kıyamatta. Her kim kılgan işin bile turmatты. Oşon üçün egerde kolunuzga kiçine bir eldin tıyını düşüp kalsa, oşonu tuğra emes jumşay turgan bolsanız kıyamatta aga жооп beresiz. Oşoga bardığınız hurmatlı bir tuğandar ehtiyat boluşunuz gerek. Eğer antpay turgan bolsak, felahumun naru yevmel kıyama, kıyamatta oşol adamlarga emne tozok bolat dedi. Andan sırtkarı kebir adamlar var, buna bazarları görüp gelet ağı, Suzakta tünü menen bazar bolat deydi, bul jakşı nerse. Anan ança munça oşol bazarçılardı korkutup pul ala turganlar çıgat. Kiçine pulu köp bolup kalsa gelip, bana töle, zavozluk töle, başkaga töle dep, adamlardı narazı kılıp, oşollardan pul alıp, gede pul ala turganlar mamleketli hizmetçiler bolup kalat. Men Nologuy'dan geldim, men Oyak'tan geldim, men Milisadan geldim, men degen Eşmet'ten, Taşmet'ten geldim, jön ele bir öldürden geldim dep, pul alganlar köpöyüp ketet. Ana oşo aram,
Адам өзü ırazı bolup berбеген нерсени алган арам болот. Москвага барсак айтат, бирөө бечара атасы кесел экен, иштеп пул жөнөтүп дары алат. Анан бирөө келип айтыптыр, сен мага налог төлөп турасың. Жөн эле бирөө бир батыр кабочканын ичинде налог төлөп турасың деп. Ол бечара сотка сатат, төлөй турган арендасын төлөй албай, дары бере албай, атасы өлүп калды биякта. Ошол өзүбүздүн бир тууганыбыз аны зордоп алып атат. Ошондой биздин Кыргызстанда деле, Сузакта деле, Жалал Абадта деле, Бишкекте деле бар урматтуу бир тууганым. Бирөө кызматынан пайдаланып, бирөө кара күчүнөн пайдаланып, бирөө башкасынан пайдаланып, бизди ыраазы кылбай келип пул ала турган болсо, мына ушул туура эмес. Ошондой эле кээ бир мыйзамдар бар. Парламентте чыгарган депутаттар. Мисалы үчүн аякка барган депутаттардын бирөөлөр ун чыгара турган болсо, башка бечара адамдар ун сатпаш керек, толкошолор кылыш керек деп туруп, мыйзамды бузуп койгон, аныкы кирсе башканыкы кирсе болбойт дейт. А бирөө сахар боюнча, бирөө башка бир боюнча монополия кылып алгандар бар. Мына ушул дагы арам. Чек арадагы налогду көбөйтүп койгон, ташып келе турган болсоң, төлөй турган болсоң, пайда сага калбай турган болуп калат кээде. Эмнеге? Мыйзам туура эмес жазылып калган. Адамдарга кызмат кыла турган эмес, балким адамдарды мамлекетке каршы кылып кое турган мыйзам чыгарган депутаттар да кыяматта күнөөкөр болот. Кээде мамлекет мыйзамын так аткара турган болсоң, анда бардыгын берип коюп, жылаңач отурушуң керек, авратыңа эки колуң менен жаап алышың керек болот. Эмнеге? Жылаңач калып каласың. Анткени чыгарган мыйзамдар туура эмес болуп калат. Эмнеге элдер биттикке чыгат? Ошол адамдар жеке кызыкчылыгы үчүн туура эмес мыйзамдарды жазып койгон үчүн урматтуу бир туугандар. Андан кийинки маселе ришва маселеси, бул паракорлук. Паракорлук берген дагы арам, алган дагы арам, ортого түшкөн дагы арам. Биздин Кыргызстанда парасыз иш бүтүшү мужиза болуп калган. Мужиза. Бир жака барсаңыз, пара жок иш бүтүп кетсе, Аллахтын караматын көргөн болобуз. Алла, алхамдулилlah деп эки ракат намаз окуш бизге важип болуп калат. Ушунчалык деңгээлде пара бербей койсо, же пара албай койсо таң калабыз. Алла, эмнеге ушундай деп. Эгерде пара алып, пара берип атса, аны нормальный көз караш катары карай беребиз. Ошол эң чоң арамдардын бири. Биз бардыгыбыз күрөшүбүз керек. Пара менен бүтүргөнгө үйрөнүп алганбыз. Мына ушул нерсе урматтуу бир туугандар туура эмес. Ал эмес, орустар бизге айтат, силер Орто Азиядан келип бизге пара бергенди үйрөтүп койдуңар. Бизде ушул нерсе жок болчу дейт. Ошо жок болчу бизде дейт. Мына ушул урматтуу бир туугандар, биздин шариятыбыз арам болот. Чоң болуп иштегендер, башкалар пара алат. Эгерде сиз министр болуп калдыңыз, министрге таксырым келип бир подарка берди. Ошол подарка деп айтса деле, хадия деп айтса деле, ал ришва, пара боло берет. Чоңдордун алгандарынын бардыгы, подаркасынын бардыгы пара болот. Чоң эле болуп, сен чоң болгончу сага подарка берип атса, ушунун бардыгы сага пара болуп эсептелет. Намаз окуп атсаң деле, орозо кармап атсаң деле, таква болуп атсаң деле, алган подаркаңдын бардыгы сага арам болот. Илгертен алышып жүргөн болсоң бир жөн. Жок, андай эмес, урматтуу бир туугандар. Көп подаркаларды алып, аны мага подарка деп берип аткан менен, ошо менен балаңы багып атсаң, катының багып атсаң, арам оокат менен багып аткан болосуң. Ошол нерсенин бардыгы туура эмес, ага этият болуш керек. Чоңдордун алган нерсесинин бардыгы бул арам. Парасынын бардыгы пара, ал подарка эмес. Ал деген взятка, ал деген ришва, ал тозокко түшүрө турган нерсе, урматтуу бир тууганым. Илгерде деп катташып алып жүргөн болсоң, бул андай эмес, пара эмес. Бирок көбүнчө антпейт, урматтуу бир тууганым. Мурда ачкы берсе, эми ошол ачкысын алтындан кылып берет да. Мурда темирден бере турган. Ал темирден берсе дурус, мурда берип жүргөн. Бирок темирин алтынга айландырып берсе, мына ушул арам болот, мына ушул ришва болот. Ошого бербеген аракет кылышыбыз керек. Аллах Таала бардыгыбызга жакшылык берсин. Кудайсын. Иншалла дагы кийинки саактар улантабыз. Бизге келген мына кагаздарга уруксат берген аракет кылабыз иншалла.